гизепле гураганзем. Пиренгелес. Эфирда литература дебели передачен черетле кларами. Студире Елен Нарби. Гизепле гураганзем. Паян илемлес махлах шинжен галашмашкан. Пирм бадымра Ольга Тургай, Ширавжа, драматург келзе життіра. Сывлық сунадып сире Ольга Николаевна. Сывлық булды сиреде Елена Петровна, телевидение кураганзенеде. Ольга Николаевна, ман шамбек уйду. Сирим биография балашсаларны ма езір Свердловск облажинчи зюрзе ятла разъестра журалын деніне пілдім. Бұл зайрытны шапе бала. Сиріне ажыранны рыштан қаласы бар хақылырын шембек. Атяне екі жыде Вармар районинчен, анне маншыне мындырдан, атяне арабы жинже, өзім бірлешсесен чүгін жыл жинже ішлені. Чүгін жыл витхал Горьковский железный дорога деші бұл өзім бірвырындадыма. Но тепленіне өзім арзамас құлдынче, іш денебе өзім жамбегінде шүрені шавы чүгін жыл тұрғынде. Мана жуатма вғыт шитсесен, өзім Пырзалегеші Свердловской области, Красноуфимский районе, Зюрзя разъезд. Мана регистрацияление Чувашкинский сельский совет Ширзахуныман Шуралны хучине. От шанында тақшан Чувашсем теплензе бурынны вырын булны булынде ол. Чамбек. Ну, онде сирен ажалы ғарапла бұзасын ормардар хенде. Шапла, ебер малданынде арзамас құлынче бурынны. Вара еб вижи жылда чухне, мана тебе анне, атен тван ялне, арабушне, инде бұл пәрі бұлнаран. Вара өзім тавранашы, шуртывашы де, инде арабушын жауысыне паллах. Кайран инде школ бідерні ғышын вара? Школ бідерні ғышын тюрек паллах учитель булазы мәтпе, Чаваш Патшалық университетне, Чаваш үйрімне варенме кетім. Ну, кам жіне де бақса ергеленне біл хажанбек шуғыш, учитель булас? Ну, учитель булас бұл мажут па ажазен бұл мұмай жынде, пирин жыл зенче үйрімақ пөлінде бір үсіне жүхне бітмілі профессизен пулныне де бітін ұмаяқта пілзек айман бұл жабақтауын жүхне. Учитель, врач бұлашын? Шапла, библиотекарь бөлінде, врач, медсестра, вот шамбек профессиземінде. Учитель буласы болынде, вот школды учитель зем келішіне болы дейін, шамбада бурбул. Апла бұзасын, Ольга Николаевна, сирен камшіне де бұқсасын тәсілі келмелі пұлнағынде? Паллах бұлны, бұл чималдан вырышығыбе литературыне врендеген Роза Ивановна Шеклецова. Бұл пите хыйын предметне юрадачы, хый юратныне бұл ажазне пама бұлдарачы. Тогда чувашчығыбе литературы учителі Геннадий Николаевич Николаев пұрчы. Бұл да хый, ну, от специалист сем демелеріне візіне пите хыды идачы. Лачасын бепит шү дезеді масчы бұл, хыды идачы вұржачы керлі бұлзасын. Но одебына кирштер етімчі, мана бұл келі жетшімелі варентіне. Аллах болны тесесін. Ну, вот езір варанде учитель бұлас тілевбе, кайна Чуваш Патшалық университетіне, кәне онжухне история филология факультет жетші жаплавет. Анжақта кайран учитель бұлас темен жабақта. Вот езір хал паян, езір ішледір Чуваш радиора. Илдегензем, итлегензем, радио итлегензем, сирен сасыра пұрмаяқ. Тынлашы, леші юрадаш. Муралашы. Мөлі шамбек езір. Тұрук езір журналист болды. Шук, тұрук демелі енді. Мүжін дезесін еп учителек бұлас дезе жұтланы, врензеп терзесін деп, мана ереклі диплом бачышты енді. Шағымбада хуларан деп, шырама бұшыларым шкулзене. Онда жеткелерім, күнда жеткелерім, Ускав районын варенье управление кірсе дұқырым, онда да кирлі мар дереш. Чувашчығыбе литературу учителі ништа да кирлі мар. Бара... Он жүхне направление бе болманы ға? Направление болны, ман иреклі направление болны. Иреклі направление, мұшын дезесін Шубашкарда юльчте, ана ништа да өнде жамбек, Шубашкарды шкулда мана кетселараған негамда болман демелей. Иреклі направление бачы, шағымбада хамын жырым алла болчы. Же дубынчы пиче шүрдінче хадыр бұл журналда. Хорат Марей. Учитель был аптене жерден, то нужен здесь пач урухла демелле денде, ну ами храмалы бур. Мана уже негамда велерме шапса брахмас пулмары деки пронта тухтагай шаплавить. Шамрак полно темде шамрыге де болны тада пурзагайдын де пиче шүртне бунда варану майлы хактыдын сатытым. Пиче шүртүнче комузмде лави хачатра да ишлезе көрдüm, яла журналда да ишлерим. Ну вот эзер Ольга Николаевна журналист аплабусасын премежин женде. Ондан эзер Ширавжа.
Ширав ждение бегунда тагамада калама булат. Кажырма билет, пурде жирав. Драматургта. Вот, ну, малдан мен бушлан жезерен. Вот, совы жирма бушлар, прозала заваран. Еп совы жирма стоп. Ман совы жирма умбек турдум жукка демелле пулдарулық жукка билмес деп. Ман совы жирас кимне туймеде жукка, турдумеде жукка. Чималдан апла бозасын да серен прозала завазане буладын да. Вот ол поэзия, унда поэзия шаплан. Вот ол шамбек ширын айт, мамында басханде. Марнан келмез деп. Шыразаларма, футбазаларма шамбек ширын айт. Ирклер яхын дейсір. Ирклер яқ, вот поэзияны хытмеле бозасында унда рифма, унда мен унда айтемле карда бурунда, вот шав карданан духма юрамас. Кардана битти мне Чималдан я балавыл ман новелла демелле, она был считаюсь хадыр болбах. Хадыр болбах жигынман был, я на студент чухнех тватымыш курсыра чухне жир забрахны лекция вахчинже хыжылдаларапта. Ну лекцияңде мен онда лекцияңде ирклерек ведь ха шамбегинде капланза келчи де пидиш раз кизагара тражар заходында де бергенде бушларым жирма лекция венже ебрябыр жир забрахны балавыл он чухнеинде бир бирлешме хавалери бе она катартырмынде бул бохрди кутет сандет бije эмилия бала Вара вот тытры дешаны хоизия кайны мне пионер засы хашада. Вара онда ол сагын 20 жылда премыш номерде январь ойгинче бije энзе духры пидле хастап сагын 20 жыл январь ойге премыш номер пионер засы. Валерий Владимирович выл хыкаланы чыманын чи премыш редактор, чи премыш критик выл мажором десе. Вара сиринде шаплах боль. Ебун беге каламан болыктымчы. Еп пит хам мен жирнизене шиннак тартсахлармаз. Ебул бушкан адак тартмастып. Еп хамактатса бара ман иду булзасын. Но енченде пиди икеленмели демске шамбеке бала булзасын еп Аллахун пока нашлатып. Канашламазырмар. Вот варанде шак кенегере сирен шубахынде со прозала сово жанры бежирна миниатюризм лензе духна. Вот, ну, он гыщен зирен драматургире интереслешсем пушланыш. Драматургире денде бедембе концертра булза бирабен Арсений Тарасов поэзер вот дуэт. Унжен калашын чыганде бир тугун бирмиш жыл пушламышынча телевидение ишлеген жок не бол. Арсений Алексеевич адаха пьеса жирап прайдаха пьеса жирап прдет. Он деп жирасы келне булганде пьеса муждеси волта хачин жирза булман ол ябалана. Онанде калажакан шинкирлі булунде ну такан кирлі булны она межинчен жирап бір хамырда билмес бір балда шук терим нулма прехшавыр айда нул жура жирза богу бір десенде жамбек. Вот ол жира деп жирап ундан бага бір танаштарап она илеп бір кына илеп ну шамбек булны ябала. Онда не пьеса зембер драматургия пачта журтламан пачта пьеса земберге. Ондан конкурс турыш өзüm темжемуш конкурсын чухня астумастып шак пьеса зен конкурсында был. Вот бұл конкурсра театрме алендоланада жемуш жыл жыл 12 жыл 3 жыл жыл вара онда был 2 жыл ежинче парымыш жыл чухня гамада баман везем. Вот пьеса был темже жыл выртрын лардакан булмаре мыжындезесен еп аны дырыгынде Яйзалардай марыш пульдесе шутлабынде мыжындезесен вуланы артисемде вуланы жинсем пурде мыжынлартмашы лардаган не мардаганде вара Иосиф Александрович Дмитриев еврдопрежинал бултыр выл кизесен Казахстандан ол паллашны выл пьеса ба ебына сен думан выл хой паллашса хой лартма лардаптезенде выл епширнинжен выл ташталла кирзек аймазыр мен жирнине шамна тебе хурса демелен ну шамнанде уштармазыр думазыр шамна лартренде выл партисем хойсем пиде унчухне халанса шамбегинде хадырленчеш виллама пиди интересли дешенде өзүнүн килишинде вылда савындар айтмышын дезесин психология театры дезенде выл мана Иосиф Александрович Шамбек каласа савындарчы. Ольга Николаевна, вот сирен пичик жанр земдерим бар. Мышын жабахта пичик жанр зем, тада ховрават милли автор кележет, роман зем булама юратмастыри? Паллах буладып, юрададып роман земде, пызык книге земде, холун книге земде, халхи вода илсесин, ангуларда Гарри Поттер булап турушса. Ну,
булама бушларымдан де келишсе гары демели. Ну лайк ширнук я бала лайк ширну юмак. Ну печек я бала калапшке хауна вогот мумагирлымар. Ширзагунда Польша. Тулдарда жүремес. Тулдарда жүремес. Мана ол тивиш шакынбек формат мана тивиштерет. Чуваш литературинже миле хожавтыра келиштередер. Ой, чуваш литературинже пытларах шав иртне эмирзенже ширны ширавшысене азынны булыттым шапактабыл мажын был Александр Артемьев, Кучма Дурхан, Хведе Руяр. Ну өзене азын засын пірне каласан теприне каламасыр хвармада. Ну бұл келешмен денмар тюррех пужа бурзаги мен деня кана каласа хвармастып пуль. Мыжын десіне бір візен произведение зене вулаза үсіне. Візем, вот чунра шалдалар ашы візем. Панхи гуна илес пузасынман Арсений Тарасов прозаик тада еленнар би ескунда хиришмана пықсыларны бемар. Калады узымаға. Панхи ширавшысыне де вуладып, шакшыны кнегене ерцебыны бе пықса бұратып, камылы ширать, камылы... Ну, вуладып чынақта умбек литературан уйрылса кайман, пать пілместіп, калама бұлдаремастып, тезе каламастып. Интереслі кнегезен бұр. Интереслі автор зен бұр. Вот Юрий Терентьев нумай булмаст мынгун тундыгун иртсен, а мынгун хышын тундыгун мынгун хышын чы булмалла. Телензе каймалла сатира кнеги, телензе каймалла умбек шираган берин панхи гунда нигамда жүк шелбаллах иргайын бурнышран. Теленмелле вот шагынбек кнегезем шитмеші литература. Ширма булат видеослы сумақсенбе, видеослы мензем шутлазагларма булат, тема илме булат терлерен унда от сатиры. Виде меле каласпать пызык пахалы хабылдерегенде бала сатира да ведь ол буринде булмас. Вот onun булат. Тема вот меле тема штан иледин теманде унда шене тема штан тупсагларан. Шене тема тупсагларма евр эдемлих волкударан чененде унда ширмалыне бедин беш ширзабедерне унда шене немде калаймастын. Драматургин илес пузасын ширым загыр тема сюжет теше. Вот ша ширым загыр сюжет па музыка рашичи нотта ба меле хайлазым шедеврзем жираше. Драматургинче де ша ширым загыр сюжет па бедим тенче драматурги шаврана чавдаврала. Унда шене немде калаймастын. Мажутпа. Андел автор кашны хыйбылны бек, тинжене хыйгурны бек, хыйбылны бек, хыйынланны бек, шавнагын актарца барай. Ну купалынде анжақта берін бұрны жылжын задырат дешав. Шерім загыры сюжет ол урхланза шын езет. Паллах ол хоть меле бузасында хоть камда хыйбек курны ол уже шынылық бек түйінайдын де берет. Азан немжен не дежу. Бідін бек паллы. Шамбек тұткынлаган шерім загыр сюжетінчен хош не суйлаза еліне болдыр. Тадақта драматурги бешлестік. Мажын бұлзасын, вот... Мен живықрақ. Мелодрама, хирама мен живықрақ. Мелодрама. Кіскен қаласы. Саданды мелодрама. Мелодрама де бұл қойдет, онда темже бая байланса қаятқа болында. Мелодрама бұқма шүреші де болмалады да? Олытларақта шапла бұл, но бұл хирарым жын бұл шивықрақта бұл еден. Театра жүрегеннесе мұтларақ бай шабақта хирарымзен бұл нене шуда елзен? Шапла мелодрама деп бірде, вот мелодрама бұл онженен деп бейт, чынлаза пұхман, ну темле вылямалы жанр бек тойынады, а онда немле вылямалы жанрда бар бұл, яланақ драмы, трагедии, волтагерлі имде каламастып, шабақ мелодрамара да, онда да трагедия, драмедия мыйдаранақ. Ну, кашны жиннақ хыне живых темскер тубайт шағында. Пала, бұрныш бұл. Бәден бұрныш мелодрама. Мұрзесін бұрныш бұл трагедия ренген адымас ведь. Онда тем де бұр. Мелодрама, трагифарс. Бәден бұрныш. Вот азайлер Ольга Николаевна, хошан, хош вақтыра зерен жанбек музы гильны заман. Вот шағынбек бұл прозылдазы вазем, вазем пиде интимла, лирика деме была, чыплай. Вот шавна езер булаган уж сағыдардадыр. Хошан, миле заман сен жегелешілсін? Ну, хоть хош вақтыра да гильме бұлдар адес, хош жиравшы. Еснахуда бидлах біледін. Тағы шуғыта тапса келет, еснахуда білместін. Тезінде яшқа бежерен, тезінде пақчара үшін жұмылан. Ну, шабақта візім, вот, ебінде ытларақ пызықрақ жанр бәтнеші дермедір жапта, ман зәне темле қалаврай, ташта повешрей курас келет. Вот, шав жанры малла таза шуғыш пулманы. Шук пул, мана вот пачек миниатюры зна илес пулзасын, вол капланза гильнине ширза худында, онда адекирлі мар. Тыне енженде вулаган
ол хыш азажидердир. Милле гурас келет, милле вишлес келет. Апланды күмбек кіске жанр бақ, сире шырлақтарын. Мана шырлақтарны. Темле ырадаган ябалана каларса бірақ. Шапла, хона темле каныш паманны демеле юна. Ну капланса гильне абалана, инде ширн эс шымыллан. Может, посередине педилаях, ку менезен жен деме бір калыбыр юрова ли пиде хитрезерін смақсен тухмала бектуйна, лирикалы юра. Білмес. Шырза бақман? Шук. Сирен ача-пыча валли хайлана калавземде бур. Эзер журналист был незер бушне, ширавжа был незер бушне, тогда не де. Тогда кун зер бушне зер чуваш халық поеджен армеде. Вот миле шак шуражу. Тергелли, утыгран сен не бегех, возем девушки зем что довольно шлеш, возем дядя шурадаши истереши, утыгран сен бегех он да немле пузыгурил мухтажукка. Ача-пыча калавзем детлар ачазембе. Алла ача-пыча калавзем возем шираси бушлан загариман яла журналда шленин чухне, ага яла библиотеки он чухне кларатча шамбеке пычек книгезем. Илем безавны же ятла. Илем безавны же шагзем, ну клар западиш возем ана он чухне пуштаран загари. Юризме ширдет возем да колдырмачатлы рубрика бурчы пычак ажазевали юмахсем, пычак калавзем инде шамбек пычак эбалазем. Шук литература шитмес. Шамбек пычак ажазевали жирны пычак калыбышлы эбалазем. Шамбада хистезе дени беге инде. А мен жинжен ширасманын чухне ман илемби пычак херажанде. На килде юмахсыне каласа бедерен был 2 мушкут, 5 мушкут пар юмаха илемезуна кашни жехмиде буншин негирле. Вот пилнибек кизе каласаптерне гышсын бары кышта хамынде азагларма бушларым. Шам азагларны балазене азизенде шамбек мен дуза шам ажазне вали шираси шаванда бушланса гари. Теме болат. Аку нумаях болмас тухнагине уюрлы шул ятлы. Шул шапла кунда каласы. Ну кунда да инде шак кунда виши байран тратимеле книгине унда пычека жазевали калавзем унда калавзем асызевали де пьесына кыртырмынде журушу башкар юмахе ана пуганезин театралартнычы темже жолгалла миниатюру зекыртне пыргушаруда да манкалла өземде печек азыр харыр булсасын печек шапла эн пызык ширай мастып булмалла ман пызык шира нумай ширас кымылда жук Ольга Николаевна, эзер халчы ваш радио рашледер. Онда тем жедерлі рубрикада ерце бірадыр ховрақ қалар, хамелі рубрика земонда? Рубрика марын де бір каларым деп передачынде, онда чималдан бұл паянхи күн, олынде ширим жол, шыпталып күжал бұлжы бұлмалла ширим жол, эфирадық сабырайд, онзыр бүшіне шынегінеге, тебел, шыржывын хастар ачызен, бізен вот паянхи күн туза бұракан каларым зем. Итлеген зембе шихыны миле, жамбе интереслі саманцыне азайлы еместері? Ну, интереслі саманцыне білмес деп, түрлерен болады, шыңғыравлашы. Ытларақ инде таудым изем, шак уйырмақ паянхи күна, тебеле, биде кымылаза итлеші, шынығыне гене де биде интереслінзе итлеші, шынығыне керет адаунда книге издательствен, шынығыне гизме балаштар пырдахайын дейбір, ыйду болады итлеген зене вали, камтеріз хура барайдына книге, араунда хошчухне кюренеші де, езір ховыржынзене гына ежынатыр шыңғырав, книги пірреш тағанде, мінді вастен, шыңғырав зем биде бұр, биде таудавайшы чынақта, калашке чываш халық ебек пархадарлы таудума білеген шын тұда бұржы, мана биде чываш зем таудума білеген шын зембек тұйынашы. Ну, кунда кураган зене ыландар захвармалық не, чуваш радио был перенелік рене хышлене радио, зержамда шледер жаплавит конзор бушне берінде да. Наци радио, бір Тыван радио, бір вот Ольга Николаевна дешлет. Чиваттинже. Элихи приемник сенжен леген радиора. Ольга Николаевна, езер ширавжы деремір, драматург деремір, тада журналист деремір. Вот лараховрақ камбек курадыр. Паян гуне палла хамагытларах журналист бек курады пульмы жіндезесін шавышре ішледі. Бінде олман түррен ішлеген эш шавы. Паян шығыр жидереген не хотмеле болсасында олман паянхе эш вырыне. А шираси ол писатель бек ол ман книгеден умай мархор курадыр. Ну, тен палырсағын өзен бұр, мүледе болсан тен драмаба ішледір. Палырсағын өзен өзім яланақ бұр, ұнсырмар бұлдарулығы жінже. Шабақта палыртыне бұрнышлама, она выгерлі вғыт керлі.
Шлене вғытра бұрнее туза бір харыс туза бұма евірдарақ. Те хамға қалдарақ тен болда бұр бұле. Ажазым завындараши? Савындараш. Илен бибе силби зирен? Шапла савындараш темелен де хурландармалы Умбек сылдавзем халчен пулманчыға. Чиберех ергелі. Мұқтав дұрра. Малашны жамгех пуласа жанас келет. Чываш халы хижан, чываш яджілі, чывашла білеген ажазым жіндіндеріне? Ну, шидіндерні шидінні хан девізем. Чывашла пілеші дезе қалама була. Чабақта Чевашла кала жасыне адаландарса жергелі жамбекті цабымавал візіне бірек евір байынки күнда мүжін дезесін ебірвет чевашла хамыр ғужра кала жапыры урама 90 эштумалла вет педембек вырысчылығы бе. Шаплада, но ведь хабирен проблеми халмиллерих вал. Вырысла білні чевашла кайран кала жашын мара. Серін чевашла кала союзны не була, візем чеваш культурине бір бірік шивық тарашы. Візем білеші демелен де шапла, візем білеші ашы жирныне візем вулашы, еп жирныне візем вулашы. Ольга Николаевна, езер, мен беком олы шақ бұрнышыра. Вот Елена Петровна, бір бұдармызыр қалап, пәден бек бұря балабада көмілі. Те шаужула бұрынза жетіне, мана вежек тевіштерет. Пәдем шле үзесін, пәдем бек көмілі. Көмілі хамын бұрнышпа, көмілі жемебе, көмілі ажазембе, көмілі мұнуксембе, көмілі ішпе, көмілі аксирімбе, хиріш қалашсалар адып. Тіл бұлаган жінзембе, көмілі, мана дилдақ тевіштерет. Апла немінде дарықтармасты бұл бұрнышы? Дарықтармай ол ұнзыр болмасын де ол бұрнышы. Миллиан бұлдырға тарғасы де болады. Но ол пызык пілдерішлі марманжын. Мажын паян сывы чибер жергелі бұрын шав мажын чималдан паға. Шав мана савындар завай барзадырад. А выраттарағаны баллах выраттарад. Умберге галапшылы засын, нумай чайын галашма бұлдарып. Челге еді ведеді выраттарад мана. Халық чақсабын еді выраттарад мана. Езіран жұтлы ретнем жінде жұқшламастып десе. Выраттарағаны пиден умай. Шавы ғытрақ. Паян хигун басағынса бұрын матырышап. Камылы нетларақ тұп мадыражадыр? Баллах. Мұжын зесін нажарри, анда бұрын паян ақтысылса выртта, алузе капла выртта. Чебе жолыр десе, кайма бұлдаран. Нигамда сана аңғайға десе, пүш шапсадымаз. Мұжын зесін кашны қойын бұрнышы. Тавда бұш, Ольга Николаевна, пирім бадым раханана келіне жын. Ezir pidi şuda jin, zirin bejin ahta galaşma pidi kumalla, pidi numay tada galaşsalarını bulup da maranjaqta pirin передача şöyle bilin devşlenet. Сиребе бұрнышыра яланақ шүттіне күрма сұнадып, тарақтараған ебаласым сағалырақ бұлчыр. Тадан де шәу шерім зағыр сюжетран, тадан мүде білен суйлаза елзе, драмыра, сирен ширындыр. Аллах прозыласывызым де ширынчыр. Мүжін десен, шәу прозыласывын құш бір еркесен, бізем тен драмыра кірзігаймалы бір героинен монологи бекте оланышы. Шәмбада, оны шу сұнадып сире пұлдар ұлықра. Яланақ сирен тивишлі итлеген бұлчыр. Тавда бұл жүрізі мақсем жын, қывырада оны жу да сылық. Кураган земсире вараза елдереде, паян пирім бадымырда қынара, Ольга Тургай ширавжа драматург бұлчы. Шағынбай бір сирім безі бұлажат бар, деп предел бұлычен чиберілір.